Menaga shitarik mentau benai no pra mentakas nem arajar RPR ki kena school jongka umroi madan upper primary school bat ka landmark secondary school ringka bigino hikai jongki kilai shimbenta ha ka jing yamare halor ka team nega pang run for joy kani ka jmare class dang na madan football ha umroi bat hakati ka singai don lang ru arwot kirang ba shnong na ki than umroi Kanira jingya mare men kalau shibenta bagi lader ya ki examen kutsna pagalawan ruk ayom let men business bona gidi kina ki be shibenta ki ki ko ki jo ki nomor te tan arian balok ko ki jingya mare la penong ru ya jing sam ki kusna ak balayo aban sam ya ki meral sha ki to ki be shibenta yakni program la penong da ka GEMS ne Girls Empowerment Movement Pada Be Up, sebagai Voice Up. Apa kerja yang ramai kong dari Lens EM Team Leader James and Voice Up. Lalu kesenian ajar kan dia. Ini program kebakat pangar tiga sih kalau kerja kultur nak kebenaran tiga senian lagi program kerja kultur Shisin Shibenai bagi kena kelas 8 jonggrang school. Kerja kultur juga ini program kalau kan betul ni kena siapa kerja yang kau dan maupun seluruh jadi kena kan hebat cenderung ban kiusah clear. Ban buram bat ken kore lagi pat ban buram ru ya kiwe harian kini keladon kaji pende ya ka cycle lottery hapren kini kena accumulation benta pat ibala job ilong ikena kenthe na school umrai madan upper primary school ya ka kusnam da arut kino ikai na kini ki school James about Girls Empowerment Movement place to he boys kamot boys up ayo voice up makin yan sekian makin kersan ya lagi para kan kay para kena kan kay para sa school bat halian buat mendakilan san kelarang baru kina kersan iwe kan kay sedrang kakamtam kani ka juk mentale lelong ikan kay ong barabor ba idon kam be kersan support kung no man kersan ni kila dam day ki sedrang ba da ki sedang na do jing long makna ko ni kinya purom iwe kinya kiyo lang si drong kinya rilo kan kiyo lang kasnong kan kiyo lang kung takter te kani ka James and Bobs am day ko organization kani ka movement kapam to ni AOM le jing yo AA ba kalong kawing seksibenta jong kata ka movement ka badon sa USA hangga India ngidontang hangya umroy ang isnong umroy madan, umroy doberti. Ika na doon ko ka school, niya doon likely ki school, di ba doon banta, hakan niya ka program, kata ka ka umroy madan upper primary school, hanggang umroy, ka landmark secondary school, ha doberti. Pagkaway mo ka umroy Presbyterian Higher Secondary School, kabang simla, may na doon rangkat ng magniman tarisi. Ya kami ka James and Bobs, ka elegant mo at ka mission ka tong makinikikna kidiban yo lang ba kilaaman yo lang ba kani program manile ata kalong kajintmu kalau mga kran man ne kin ya so sure bentur sa kna kan kay ni siyang rangro kin sure self confidence kin burom ya ladi shwa na madanang nang burom ya ladi kumno nang burom ya kiway pat mo amde untan di bat kin burom pat ya iwe la kalong para kena school niya nda pilasan pilarang ba ya burom ni kikimiki pa hayeng hasem para dong song kung tater bat dakap higem kum ni kipanbelian kum ni gijeng jong kino do bidang de kena kin long kiban kiyo kumakiyo niyo mau kin kiyo sa kita kajing crowd kata ka greatness kata kajing crowd marbaro ang idon hami ako kajing long kabala ban crowd dari mangon ko man crowd dara di dag papanmalian do kumki kena te ngadon kajing kenturu na kalian jonga kumromba snong jong snong ramadan hakbeli batpi na kabentak kun ki kena jong school ki badon hakini ki atli hakadon kejongi ba kinsingo baharu ya kaban sim kia halak jong batlak kidang long di kena ki badang hap ya kaban ya sakmat bat sakran ngatrai ba kilas nutuhi ya ka kabenta jong kene program na kabenta
kalaway ko jompi ba hindi bandon ro kumbala may phang na ikong disim ya ka mensim jong ka jingi ya ka mensim jong ka jingi tuli banyarap iwe wat la ilong ibarit iba kraw ni iba sanro bagin nyalong kata ka jinglong kaman yadon niya kata ka jingi kenang niya ka ba niya kiw sa krang bat sakman na kabanta kalaway ka jompi